tushikira hari St Kagwade and Boarding Primary School mu Bushenyi kandi uko Amashomero gabire gari yahiguru bwa nyuma y'abana binji okushikira higuru Kaltan kampitu narendera P.7 abukwane nsima ngakora cye amuka napolitano namwene nsima batishabona abashamise kandi charom P2 P7 abantu basima gavumenti ya NRM ahabwo kufayo okutungura ebyo bwegese abataro ruhanga tiri cyangiza ko cyone kikaba kekeke ruhango wahiguru atendereza then anabembeze bita municipality umwamedani municipal education officer ahari Nyakanyinya Primary School Kitagata na reri ya government nayo kwebuzo babishatagwize kandi okwa beje biziro mu idara ryo kubanza hamwe n'erya kabiri ubundi tinkajante namanu ngo mweje wenkapana abashomesa abeji hamwe n'abazire twena twatanisize hamwe nicyo baze kureta performance age nisima head chance mana batcha ababasize kunyumsya prep na winter bakampa tests akora aggregate mwenda nisima mukama munonga abwo kupa magara marundi kabura kugwara nisima n'abasomesa banja basomise abazire nibagira ngo ibintu bya fizo mbwire bwa COVID-19 bikaba bitanguhi konka basimira abana babo ahabwo butabashwaza nisima munonga headmaster na staff ye okurebeka ngo umwishukuru wanje Kayitesi maisha Allah yakora aggregates 8 Ishomereri ya parento ke ya Bushenyi naho tushangira kujaguza kurya higuru bwa nyuma yo kushangangwa habeje inshanju nomwe abashutamire bigezo abeje inshanju biziro mu idara ryo kubanza rero mwe wenkanya munegere n'wayiziro mu idara rya kabiri n'uboneri 13 Ive munonga bwo kwakiriza results zatushemeza munonga shanga abana bitubona bishire kandi bona ni first grade barje abo kugira ngo abazire banje bamba school fees abashomesa nabo banshomiseje babembanye musi ya winter because they were teaching us very well. I thank God for that. Boko yajenira mu itano nsima abashomesa banje abo kwatiraho kunshomesa je Ahishomero ryanganwa Junior Day and Boarding Primary School kabuho muri Sheema municipality uko nayo ebibuzo babiterira higuru nisima bazire banja bansasuriye school fees na abatyazi banja bembanya mbaho gukora revision shanga ngo tukashaba ruhanga yatumwana ugu second born kandi umwana ugu yatubera umwana murungi w'emicwe nangwa yesere nakoraje nka mwene byo tugira ntuberetera kusima ishomereri sima meo inspector of schools senior education officer Sheema government ugumane supporting and top send capitation grant ukutwatira okushukura ngo twashomesa abana baragamuje munonga nabwanyuma twayambuka mpaka muri Sheme y'amatemba ahishomere rya Ruki mu primary school riri kushangwa Amasheruka Sheema ahiba w'umuhwezi wa president yashomire kandoku na wamazina gabire gari higuru nsima n'abazire bitahemba tushashura school fees nsima na head teacher obe nafayo abashomesa bakasteka mamano batushomesa twimuka winter na za prep twaterwe mitwa bamwe kandi abana bingi bene babahereza basarize yacho cyumutireze kukabuhanguzo Omuri Sheema district yenyini ishomere rya government rya Muhito Primary School Kitagata niryo ryebembira gandugona kandi muri Sheema municipality nganwa Junior Day and Boarding Primary School niryo ryebembira gandugona ga government gasha kwa mayi kwa twachiri